Kudala kwakungani umhlaba uyaphenduka ngakubona hayi kateni yayibona manje abanye abantwana bareva izimoto phandle onoreva angazivuni lamakhala bebanivuka manje lemfaneleni ngapho bakulala ubhawona bakhala doti yomntana vuka manje butse doti yomntana Akulo yahlupha manje. Hayi mani, abanye abantwana baphandle lapho sebenza imali wena ukhamisile endlini. Hayi yahlupha manje. Ngeke tena bana. Everyday mvuze kuseni. Hayi. But in it bit kitches. Ngifundile phela phandle. Ngitshela ngesilungu. Mina wayala ukuthi mina mfundi, ngathi nginafunda benama degrees amaningi. Awufundi. Uyabona lapha ama degrees bonke bamnyama at distance center. Kanti cha ukuthi ama degrees into zokudlala. Awuvuke standards bana mina standards. Ngizokuthilela ukumela abantu bestandards. Singakadli. Qala ngumtandazo qala ngakadli. Ubonga uNkulunkulu. Ubonga ukuthi mina yimela abantwana behluleka yenza ukuthi ngikade. Asithandazi yini? Siyatandaza manje cha. Thandaze kulo. Number 1. Baba uNkulunkulu namandla. In the name of God Jesus Christ. Mdala wezulu nomhlaba usezulwini baba. Wena wadala izulu nomhlaba. Nkosi yami silana sesifuyile ekseni nkosi yami sokuthi Asinakudla khona pha sinakudla uma qeda imbuzi kazange ayelima izulu. Baba uNkulunkulu namandla nkosi yami umusa wakho umuhle ungaka nkosi yami siyalibonga uthando lakho nkosi yami sema. Amen. Unjelele mapisa kwaje umugqedza Jerusalem. Sala kade Suzeni sansa kusiphepha sabatha sonto lamashangane. Try finish wayabuya pampasile isikhumba probela kokulenyana. Sesisebotswana. Hayi kade tatanda zabuthenga. Okay. Gesimkani. Sesiqedile. Sesiqedile thandaza. Kade nokuthanda zabuthenga kunye khona udlalo. Okay. Mina mpando wena. Number 1. Kesama putu mpana mi sidle. Kwenda manje. Akutambanga mpana. Yabona namdala iproblem yeni. Hayi, sangathi fana mbone kodwa phakathi mhlambe singathola kuncane fana simumuza. Simumuza ini? Yini esizoyimumuza khona phela. Amabhodana lu. Hayi katini. Uyahlupha. Ene futhi wena wathi mina mangakhula uzondobolela umfazi. Katini ngathi phela mlewa ngathi ubuso bakubira undangadile kuzini ibhodlela umuntu osilimo. Umfazi ngakho phela. Katini phela. Umfazi sonkelula. Umfazi esontolula njani umuntu uzondobolela wena mina mbuye thatha umfazi bhekela. Katini phela. Ngiyazi umfazi lezidingo ezingapheli. Ngiyakwazi uyambona umfazi angiyazi phela. Uthi umfazi lezidingo ezingapheli. Yabona umfazi ufuna umuntu osebenza katini wani kokuqala. Umfazi ufuna ukunakekelwa. Yakona ukubalekela kuthini phela. Manje izithubo zene Hayi kuyafana. Khona ukuthi ukudla. Nawe uzokudla. Hayi katini. Wena umuntu Izidingo zani? ufuna ukugeza ukudengele sefa ukugeza. Hayi. Ageza umfazi engabona ukuthi uyakonja phela umfazi uyakhomba. Kamekela khona kumbana ikabuthi. Kamekela khona. Izwe lenze impupunyane embili lapho ngale ngithethe ngale. Hayi. Kamele khona phela. Hayi kathina ngesifuna lendlela phela akubona khona ithuna lendlela phela kulethuna lendlela. Awunalo njalo. Hayi lokudlathile. Kamele ngapha kule kabuthi landela. Hayi mina kahle yazi ukuthi wena ahlada ngisokolisa. Ngisokolisa mina awufuni ngikhule kahle awufuni kahle ngimbe right njengabanye abantwana. Hayi kathini phela. Lalela lapho yazi nokukhuluma kanje phela ngikubuza uze lapho uzohlala lapho phela ngitshela story. Ngikhumbula lo bade ngothi ibhaji lo. Oh, lo mdala la. Akumdala lo ke. Phela lo muntu uyangikweleta kathini lo muntu. Hayi khathi wena ngakuza mina umuntu lona ukukoloda imali eziningi kakhulu lapha. Kathini Ukukoloda malini? Hayi sabaleke manje ngayibala manje ngingagcina ngijumeka lapho imali. Lo muntu uyangikweleta kathini asenzele icebo lapho sethatha imali yami kulo muntu. Mele sa. Kathini ngeke phela play. Mina ngeke ngisapheka phela umuntu lo nemali. Ubona? Ngafuna thatha imali ya. Into esisiyayenza. Sesisiyangalisa ukuthi isithwala isiphekwe ngale. Number 1. Asisapheki thina la. Asisapheki endlini. Kathina senze njalo mfana. Antona uthe imali eningi. Imali eningi. Ukuthi ngelanga.
sithenga le kudla asisathenga ukudla la ngibrokisa ngimatshonisa mina imali lena siyazala ngiyacabanga ukuthi ngaloda zinkomo mfana ngabe zi-1000 ngabe ziyi-1000 ngiyakutshela lo muntu engikoleta gathina asike khona asambe kayiwani asambe mina thola ngingahamba nginje noma ngitshintshe impahla hayi mfana lalela ende ngilecebo lalela mfana uyabona masibuya manje njengoba uthi ufuna upasi kulo mntwana oyintombazane lo muntu lona ubhodlwane leliya hayi vele ngiyamfuna umntwana lona nahlala ngisesaba ukumtshela ukuthi ngiyamfuna umntwana ngoba mina wena sa number 1 wena sa ungadli konyona noku ungahamba umumuza ngoba nibilebile futhi konzothi ufike unolaka ngale ukuthi nanti ibilebile ngazitshela vele into engibhoyila gatsheni manje ngibenzenza ukuthi yena ngitshunqa indoda mbana ngihlanya ngibe ngihlanya mfika khona ngani number 1